Hi guys, welcome back. This is part 2 of istory esithi ngamenza isilo sengubo owabulala umfethu wamenza umkhovu. So besikade sigcinile-ke lapha, but before ngiqhubeke nestory ngiyacela ukuthi uma ukuthi umusha kule channel usubscribe, ulike, ushare, noma thiwa umusha-ke uya-like, uya-comment, uyashare. Ningakhohlwa nawuklikha i-bell le lapha phezulu khona nizokwazi ukuthi nithole ama-notification whenever ngiphosta ividiyo entsha guys, because I'm gonna be more here. Ngizophosta naku-TikTok but kuzoba delayed ku-TikTok. So uzobe uqala ukubona le video uma ngabe ukuthi ibheli yakho on i-notification bell yakho. Okay, part 2. UGeli-ke ukuvezile ku-part 1 ukuthi bebengakaze bezibulale nalo bhuti. So bathandana isikhathi, okay, akubanga isikhathi eside kakhulu because ubhuti wayenemali washeshe wamshada. But nje babengakaze bethintane, they even went to a honeymoon, kodwa kaze kuze kulala, kaze kuze kwenziwe lutho. Uthi intombazane-ke this one afternoon abuye ubhuti, mebuya hleze ebhizi ubhuti, hleze ematasa nje, ubuye ebusuku yabo. Mebuya amhlalise phansi-ke athi, muntu wami, ngiyazi ukuthi ngikukhombisile laphaya kuleya room and then you were traumatized nani nani nani, but bekubalulekile ukuthi since wena ukhethiwe ukuthi uzoshada nami, ukwazi ukuthi wazi yonke into ngami yabo, kungabi bikho izinto ey'zoqhamuka sezikuthusa later on. So bekumele ngibe transparent nawe. Namanje-ke ngisazoqhubeka futhi ngizokuvulela more of ipheji lempilo yami because usuyiphathe impilo yami. Hhayi, uthi uGeli ngithi hhayi, okay, yabo ngilindele ukuthi nje mhlawumbe usazongixoxela okunye ngempilo yakho okuzongishokha ngoba impilo yakhe nje iyashokha vele. Uthi athi ehhene, okunye ngifuna ukutshela nje khona ukuthi mina nawe asikaze size silale and there is a reason for ukuthi mina nawe singalali. Uthi uGeli hayibo, ngithi mina yiphi i-reason? Uthi it's because kahle kahle wena awushadelwanga mina. Kahle kahle wena ngikushadela ukuthi ngikwazi ukuthi izinto zami ziqhubeke zibe right because like ngiyabona ukuthi unenhlanhla and ukuba khona kwakho empilweni yami kuzoyenza impilo yami iflourish-e even more. Hayibo, uthi uGeli ngithi lo mfana uyaqhubeka futhi usezoyuza mina-ke manje. Uthi athi-ke into engizokutshela nje ukuthi kumele namhlanje ulale but ngeke uze ulale nami. Uthi ngithi angizwanga, uthi ese-ke ngeke uze ulale nami, kuzomele uyolala nala bantu engi-introduce kubo. Uthi ngithi baphi? Ethi laba ama-boys. Uthi yolo ungishaye uvalo. Ngithi ngeke mfethu, ngeke ngeke, wena ungithembisile wathi uyangithanda, awukwazi ukungenza kanje. Uthi ngize ngikhale ngimncenge umfana, ethi umfana nje no, and into ebuhlungu ukuthi ayisekho indlela yokuthi ulentuze, ukuthi uphume kimi nami ngiphume kuwe nje. You are in this, we are in this together. Kumele uyolala nabafana whether uyathanda awuthandi, kodwa into ekumele uyenze. Uthi ngithi mina kanjani? Usethi nje wena kaqeda ngawe that time sise-honeymoon, wasethwa nje ngayo yonke indlela ukuthi ube ngowami. Uthi hayibo ngithuke-ke, ukuthi mina ngithi ngise-honeymoon kanti ebusuku uma ngilele kushuthi umuntu ubhizi uyangisebenza yini. Hhayi, uthi hhayi ngithuke-ke ukuthi hawe ma Nkulunkulu wami, kodwa yini le engiyifake kuyona yabo. Uthi hhayi ngihambe-ke uGeli ngiye-ke ekamereni lama-boys, angina-choice cause uyangitshela ayikho into engizoyenza, like there's nothing I can do. Ngisho ngingayaphi ngiyephi sekuyimpilo yami entsha le. Uthi uGeli hhayi ngihambe-ke masihamba-ke afike engihlale-ke ekamereni angitshele ukuthi ngizolala esipontsheni, bazofika abafana bayawazi umsebenzi. Uthi hhayi nangempela-ke mase ezophuma-ke babize-ke ama-boys akhe-ke, afike ama-boys mase-ke eyawuqala ngampela umsebenzi. Uthi yeyi yalala nami imikhovu guys. Uthi ngavuka ngikhathele ngiyimvithi. Uthi but into engimangazayo naye ukukhathelwa imvithi umfana yabo. Uthi kodwa ngagcina nga-understand-anga ukuthi yini-ke pho yena emkhathazayo. Uthi angitshele-ke athi sekuzoba isinkwa sakho-ke semihla ngemihla, ama-boys afuna ukulala everyday. Uthi ngithi Nkulunkulu wami ngiyofa nini? Uthi lapho ngiyamzonda lo mfana yezwa, akuvumi ngisho ngikhulume naye but I have to pretend engathi ngi-right. Uthi ngilala ngisho nalo wasekhaya, uyacabanga cause nje ileyo engilimaza kakhulu ukuthi okay ama-boys but even worse ukuthi kunane-boy lasekhaya la. Hhayi, uthi-ke umfana angihambe-ke, uthi ahambe umfana-ke angishiye-ke, useyangithemba, angitshele nokuthi useyangithemba manje akasasabi ngisho ngingasala yabo ngi-safe, especially manje ngoba sengilale nama-boys sengi-even safer-ke. Ha, uthi uGeli hhayi okay fine. Uthi ngihlale ngiyakhala, ngiphila ngokukhala kulo muzi manje because emva kokuthi nje ngilale nabafana ngiyazizwa sekunesimilo esimbi nje yabo, esingekho right, ngihlezi ngikhathele. Uthi nje yabo kuningi, uthi hhayi ngisho ngithi ngeke, this is not the life I want to live. Uthi hhayi ngimcele-ke umfana ngithi cause kwakumele ngibike wherever I go kumele ngibike.
ngimcele ngithi mina mfethu ngicela ukuhamba ngiye ekhaya elokishini ngikhumbule uma ngifuna ukuyobona uma. Uthi hhayi angivumele athi angihambe kanti ngizotshontsha mina ngibuyele kulo wababa lo engangikade ngiyekile ekuqaleni. Uthi ngimtshele ukuthi baba nginenkinga and I think umuntu ongangisiza uwena. Ngingenile kule nto and ngathuka uma uthi ukuphuma kwakhona kuyoba nzima. But sekwenzeke okuvesi-ke lo muntu usengilalise ngemikhovu and le mikhovu yakhe le kumele ngilale nayo everyday and sengiyahluleka. Sethi nje lo baba eyi mina ayikho into engakusiza ngayo. Uthi ngithi ngiyakucela baba sengikhathele. Already nje uthi lapho futhi kwakuseyisikhathi esincane but nje ngase ngikhathele. Uthi ngamtshela sengiyahluleka and lo muntu ngiyamsaba. Into esingenza ngimsabe kakhulu ukuthi ungitshela sengisebenzile kwayimina. Usethi lo baba eyi ngane yami angazi ngizozama ukukusiza. Uthi athi ehena angithi wakunika i-access to i-boys. Uthi ngithi ngiyayena. Uthi ethi ngizokunika umuthi wokuthi ama-boys engamlaleli yena alalele wena wedwa. So kukuwena-ke ukuthi usebenzisa kanjani lo muthi. But uzokunika ama-powers over yena. Kuthi uzowenza kanjani angazi ukuthi usiyini isifiso sakho. But la ma-boys engamjikela ngambulala ngisho ukumbulala if kuwukuthi uyawatshena wena ukuthi awambulala. So whatever othi awayenza azoyenza. Uthi hhayi okay, ngisho ukuthi hhayi okay ngiyabonga. Uthi ngihambe-ke. Uthi uma ngihamba ngifike-ke. Uthi for the first time ngayihambela mina ngayimile ekamereni lama-boys mina ngize ngayo. Ngangisaba nje. Uthi that day ngahamba uma ngifika ngase ngidle le nto yalo baba. Uthi ngafike nawo wathi angiwabize-ke sengiyazi vele ukuthi abizwa kanjani. Uthi hhayi ngiwabize aphuma ama-boys mephuma ngiwakhuluma nawo. Uthi sengikhuluma nawo vele sengidlile izinto yabo wase eyangihlonipha. Uthi hhayi angikhothamele abheke phansi nje yabo sengiyibhuza yawo nje. Uthi hhayi ngikhulume nawo ngiwatshele ukuthi ngifuna ngiyazi ukuthi ngoba nila anithandi nonke nafika ningathandi. So into engifuna ningenzele yona ngifuna ukunisiza ukuthi ngimrivenjele kulo owanibulala. Into engifuna ningenzele ngifuna mefika la nimshaye nimkhulumise ngifuna ehambe etshena izwe lonke ukuthi wenzani, kuphi, kanjani, nobani nini yabo. Wonke ama-details ay'khulumele yena ay'khonfesele. Hhayi uthi-ke ugeli-ke ngempela ama-boys akhothama avo. Uthi lo wasekhaya akangibheki ngisho emehlweni ngathi akangazi but mefika ngamaphupho uyafika acele ukuthi ngimrivenjele. And uthole ukuthi angazi ngempela ukuthi ngizorivenja kanjani mina. Asho ukuthi ngeke usakhona ukungisiza but kodwa nje uma kumele sibe kanje uyangishalazela ubheka phansi yabo. Uthi hhayi, uthi ngiy'buze futhi ukuthi lo mfana akaboni ukuthi ngiyabona ukuthi khona umuntu wakithi la noma vele uphika ngokuthi sengisebenzile uyabo. Uthi ugeli-ke hhayi abuye ku-Mr lo ntambama. Uthi hhayi mebuya u-Mr as usual. Uthi ayikho nje into engihlanganisa uyabuya eyogeza mese eyangitshela sekuyisikhathi sakho sokuya kuma-boys mese eyawabiza mese ethi angilale esipontsheni azenzele ama-boys. Uthi hhayi ngalelo langa-ke futhi nakhona afike ageze mese eyangibiza-ke ethi sekuyileso sikhathi leso. Uthi hhayi ngihamba ugeli ngale langa uma ngifika ethi uyawabiza-ke cause uyena owabizayo ngale language yakhe naye lena mase wangifundisa yona. Uthi ewabize uthi nje ama-boys ethi nje awungitsheni lokho engisi. Uthi hhayi bo aze abuze mina ukuthi hhayi bo kwenzakalani. Uthi ngithi angazi uthi ethi awuwabize wena. Uthi hhayi ngiwabize-ke ama-boys ephuma. Uthi mephuma vele ama-boys ngiwatshela ukuthi menimbona nje ngihlale phezu kwakhe. Uthi hhayi ama-boys emshaye. Uthi ama-boys ekhulume naye aqale ekhuluma izinto yabo ethi khuluma iqiniso. Uthi hhayi bo. Uthi ngithuke uthi angitshele athi ehene hhayi bo yazi khona izinto engiyizwayo. Uthi ngithi nje hawu izinto oy'zwayo mina ngizwa lutho nje kanti normally bayawezwa bobabili uma ekhuluma bayawabona futhi bona bobabili bakhona ukuwabona bakhona nokuzwa. Uthi ngithi ngiyababona but abasho lutho. Uthi ethi nje lo baba lo bhuti lona hhayi bo bayakhuluma balokhu bethi angikhulume mina angazi ngizokhulumani yabo. Ethi kanti wena awukhulumi ngani? Ethi yena angazi ngizokhulumani. Uthi ugeli angalalanga ngalelo langa ubhuti ebusuku. Uthi naye la ama-boys emshaya ethi akakhulume izinto. Uthi engixoxela izinto ethi mina ngabulala ubani. Uthi zonke lama-boys agcwele wonke wazenzela yena. Kwakuyingane zabantu awayesebenza nazo ey'bulale mese kube ngazuthi mhlawumbe uzothi bazoze beyobamba inkunzi edutshulwe lo kube ngathi udutshuliwe wasala kwesine kanti lo bhuti lo. Hhayi uthi ugeli-ke uyakhuluma uthi nami sengilokhu ngibabazela ethi hhayi bo yabo waphinde wenzani futhi. Uthi ay'khiphele yena iy'ndaba zakhe. Uthi hhayi kusekuseni uma kusekuseni athi ama-boys namhlanje uyahamba uyocula elokishini. Zonke izinto owazenza ilokishi hhayi ukuthi njalo ilokishi ukuthi hlampe ikaMashi kuphela.
konke indawo la kunengane yakhona wayilimaza or awayibulala or awayenzani, kumele ehambe esho ukuthi mina engenza usibanibani on this day ngenza kanje kanje kanje. Ithi intombazane ihambe-ke amalokishi ahlukene yabo, ehambe ey'bika-ke esho ukuthi Nkosi yami uyena owabulalisa iy'ngane zabo achaze ukuthi kanjani. Uthi hhayi, kodwa manje-ke eze ezofika nasekhaya, uthi nasekhaya afike echaze, uthi into ayikhaluma ethi nje on top of that waze wazoshada ingane yami nani nani nani. USengamtshela ngathi hhayi khululeka ma, imina lo ngiyarivenja, imina lo omenza ukuthi ehambe ekhuluma kanje yabo. Ngithi hhayi, uma bonge khona lokho ezele ngiyabonga ukuthi i-justice ingane yami siyitholile ngoba kube kuthiwa lo mgulukudu waboshwa kwakuzophelela emoyeni yabo. Uthi-ke intombazane-ke hhayi, ngale ntuze-ke abuye-ke uthi-ke ngibuye-ke ngiyathutha lapha phela ngeke ngisahlala khona because umuntu bengihlalisa khona useyahlanya. Uthi ngibuye ngizohlala ekhaya. Hhayi bo, uthi ebusuku nawa ama-boys. Uthi ngithi hhayi ngiyalingwa-ke. Uthi nawa ama-boys, uthi-ke cause sengiyakwazi phela manje ukwakhuza, ngiwakhuza uthi not today, hhayi la ekhaya, ningalali la ekhaya. Uthi hhayi nangempela-ke, uthi kodwa nje ngine-stress ukuthi uthole ukuthi mhlampe ngiyayihambela nje nawo ama-boys yabo, senginokuwabona nje noma inini ngisho ngingasawabizanga because I think ayese-attached nor ayigcina indawo la azokwazi ukuthi ahambe khona nomuntu angazi ukuthi kwakwenzakalani. Uthi ingihle-ke futhi leyo nto manje. Uthi umfana angimazi uhlanyaphi nje kodwa nje waphenduka nje waba ukuhlanya nje yabo. Hambe luyitsholo lona liyiculela kubantu ukuthi mina ngenza u-1 no-2 no-3 yabo. Cause wabehlezi bezwa amazwi yabo ugcina usuhlanya vele uma usulokhu uzwa amazwi. Kahle kahle abantu abahlanya kuthiwa umuntu osuke ezwa amazwi vele. Hhayi, ithi intombazane-ke ngibuyele-ke kubaba wami phela lo ongisizayo ukuthi hhayi bo baba, nakhu-ke manje-ke sengivedane ngibone ney'-boys. Ngeke iyangihlukumeza le nto and the same boys banobhuti wami. So nje angikhoni I can't yabo. Uthi hhayi, ithi inyanga nje lapho-ke sisi ngeke ngikwazi ukukusiza. Umuntu ongakusiza umuntu okuyena owafaka le nto. Uyena lo muntu owa-create-a lama-boys. Uyena-ke umuntu ongakhona ukuthi akukulamulele la. Uthi uzomthola kanjani-ke asazi. Uthi ugeli yo ngake ngadunyelwa isikhathi eside ngingazi ukuthi konke ngosizakala kanjani-ke manje. Uthi until ngikhumbule ukuthi man nginama-powers okuthi ngikhulume nama-boys ukuthi akhulumise lo indaba. So lo engakhuluma mangamthola ngizomtholaphi uhlanya. Uthi hhayi, qale manje kumele ngikhulume nama-boys-ke ngiwatshele ukuthi ngifuna emtshele ukuthi akeze la. Mese ezilela khona ezokwazi ukukhuluma. Weza-ke uthi wakhuluma-ke uthi wathwala kuphi. Uthi indawo ekude guys like another country engeke ngi-mention. Uthi washo ukuthi khona yabo wachaza-ke yonke into. Uthi ugeli ngazama-ke kule mali engangiyiqole kuyena lo. Ngahamba-ke uthi ngalashwa-ke aphela kanjalo ama-boys. Uthi umfana angimazi nokuthi usanganaphi kuze kube namhlanje angimazi kodwa nje into engiyaziyo ngayithola i-revenge kabhuti wami because wabuya futhi ubhuti wami ngephupho ezobonga washo wathi ngiyabonga sisi, ngiyabonga ukuthi ungilwele. Ukuthi kwenzakalani-ke angazi noma ngasesiwona umkhosi noma usayiwona noma kwenzakala but into engiyaziyo ukuthi bona basuka kimi. Ayisekho into engihlanganisa nabo and then kwamele ukuthi elashwe-ke manje because wayeselala eney'lwane, kwamele ukuthi akhishwe ey'lwaneni yabo. Naleli phunga ayesenalo yonke nje leyo nto was a lot. Uthi nje I went through the most. Sengizama-ke manje ukuphuma kule nto kodwa nje ngabonga ukuthi ekugcineni ngaphuma. The sky angazi ukuthi waphelelaphi. Angifuni ukuqamba amanga noma sebamulapha bakubo noma kwenzakalani, I do not know. But nje akasekho endaweni laphayana nabantu bakubo bathutha endaweni nje after kwenzeka wonke lama-drama. Bavele ba-decide ukuthi bethuthe because kwavele kwaba nje rough yabo. Bathutha-ke endaweni and then mina ngahamba ngayolashwa. And then kwaphela kanjalo-ke guys. Thank you so much for watching. Ningakhohlwa uku-subscribe-a, ni-comment-e, ni-like-e, ni-press-e leyo bell bakwethu khona nizokwazi ukuthi nithole ama-notification. And thank you so much for tuning in. Another day, another story. Till next time. Bye bye guys. Ngiyanithanda.